Anda menyaksikan segmen sport di Kompas Pagi, saya Gita Markestri. Indonesia dan Vietnam berambisi mencuri poin di pertandingan ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F. Poin ini untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Duel timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, matchday ketiga Grup F melawan Vietnam diprediksi akan berjalan sengit. Sayang beberapa penggawa skuad Garuda mengalami cedera, seperti Elkan Bagot, Yance Sauri, dan Jordi Amat. Sementara 4 pemain naturalisasi yang baru saja tiba di Indonesia seperti Jay Itzes, Nathan Cho Aon, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun diharapkan pelatih Sinteyong dapat beradaptasi dengan baik pada laga perdana mereka. STY menargetkan timnya meraih poin penuh. Terlebih Pratama Arhan dan kolega diuntungkan dengan bermain di hadapan supporter sendiri. 일단 우리가 아시안컵 나갔을 때는 우리가 가장 최약체로서 모든 경기를 임해야 됐었고 또 우리 조에 있던 팀들이 워낙 좋은 성적을 거뒀던 팀들도 있고 우리보다 모든 팀들이 강했기 때문에 우리가 득점보다는 실점을 많이 했을 수밖에 없는 상황이었고 그러나 우리는 계속 발전해 가고 있고 내일 베트남전도 실점하지 않으면서 골 넣을 수 있는 그런 훈련을 하고 있으면서 준비를 잘 하고 있다 보시면 되겠습니다. Sementara kubu Vietnam juga yakin dapat mencuri poin penuh saat bertandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertandingan Kamis malam tentu tidak mudah bagi Vietnam. Namun sang pelatih Philippe Toshie mengaku anak asuhnya akan bermain penuh ambisi untuk dapat memanfaatkan peluang. A big challenge for Vietnam. That's why we need to make a strong performance for tomorrow, and that's what we expect a strong match in front of a large crowd. But I think we are ready. We are in Jakarta with full confidence, and of course, it's clear that to get a good performance tomorrow, it's important to play with our principle, with our strength and ambition. Pada klasemen sementara Grup F, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Irak berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Vietnam menghuni posisi kedua dengan 3 poin, disusul Filipina tempat ketiga, dan Indonesia di posisi buncit dengan 1 poin. Usai menjamu Vietnam, Indonesia akan melakoni laga tandang ke Stadion Nasional Midin Hanoi pada 26 Maret 2024. Rinin Taniken, Aufa Farid, Kompas TV, Jakarta. Jelang